melestarikan yang namanya adat istiadat budaya Subak. Karena Unggul ini merupakan satu-satunya warisan budaya yang unggul. Sejeroning Subak ada nih madan bendungan, ada air, adakah kreativitas ditunjukkan untuk menghidupkan Subak? Banyak saja nepek bukan tujuan. Utawi tema PKB ini. Mari gagah, pan bekong gagah berbahasa Inggris, misi eksepsional. Harus wajib hukum Nabi jeraga ada di desa. Bila-bila jadi Subak, jadi warisan budaya dunia. Torese katakan, kengingakan kewentanan Subak di Bali harus agak bisa bahasa Inggris. Yang ini jadi dua bahasa Inggris, tapi seng bahasa Inggris komunikatif gitu nih. Nikian madan bahasa Inggris komunikatif. Contoh, yang hari ini today, besok tomorrow, yang Sabtu tumpah. Itu bahasa Inggris komunikatif tuh. Yang satuan, dua tuh, yang dua setengah tugal. Hari ini today punya situ. Yang masuk check in, keluar check out, yang memeriksa check up, yang biarkan check cok. Itu bahasa Inggris komunikatif. Gimana sih nanti bahasa Inggris kan bahasa Bali masih gampang. Pilih-pilih bahasa Bali, ning anutin sourcingnya bahasa, angah ngumuhin bahasa. Bangsa ngajak nak ke rumah sakit, ngireng-ngireng bertambah, ring-gerio sungkan gitu bertanya. Gede nak ngejang sing tadi gitu. Kewala ada masih sebut tuh. Lelah dewe somah men bekung. Wih. Karos men bekung karena sing memanang kayaknya nih. Cacak sing lekadeng. Kengkir dari gitu, aku makan di ketip parau. Tugasnya dalam di pura dalam. Karwan bajon kan songket Prancis. Ada yang ngasih kepo mana? Oh mana cara kuluk packing tuh kita? Kian kali ketudangan kuluk packing murata. Matur ini songket Prancis di 2,5 juta bintang. Ongkosnya itu 800.000, berarti di 3 juta lebih. Ngangon baju bintang, ngangon gelang makapeng-kapeng. Bangkiang ini siapa datang? Datang bangki lantas. Ingat terus umahan tangan buyung. Oh amatmu tatuatmu sudah masuk kenteng. Munyin gelang itu. Ngengang sekar mangkin ke surya. Oh mati separah kenteng. Memunyi apa yang itu lalit. Cara pojok karang si kempul. Dimulai ditawang. Mas patu diet di pamit. Yang hujan-hujan lot liu. Ngatot kolon sana diet nih. Onyang nasi medang mulung kedua. Bangko persediaan makam. Jadi persediaan makam kolon. Dah. Ya namanya kurang dia aja geng. Jak senok kan ini di PKB. Ada jegegen nih. Sengatau. Tuh nganang yang tertarik nyuangnya pidan. Oh, gengken. Itu jegeng. Oh, adanya duong no. Ke kelungkong beli sele. Apa madang kecau? Ngelingkong jalan mula. Mi cara ketekong pentel ngelingkong jalan mula. Saya kelungkong beli sele. Mana apa? Bangkong nggak mah boleh bayar. Apa madan gitu? Oh, pungut deh. Bang sing kenyat wan bohong apa nih? Nih angon ulo nih do bakuran kang ulo nih kene. Lawan meyak yang nih coba bawa sing lapana. Dot, den. Nak utiang cang atunya dong. Nih coba keluarga nih bawa udah cang. Weh. Adi uyut di ngacang dong. Iya cengken. Majalan nih latak lodok gitu. Barang belikan rumah. Bekenek aman. Bekat.
Nah, giges-gigesnya nah. Ada urusan deh. Nah, lawan. Apa aja orang beli marah? Asal beli ada orang apa? Mas sana tinyek kudang senti sana jange tegah nih. Ngatot sana le ditudit note. Makejang badat bedek. Apaan jange perebedek tuh. Udah lamis kene kurang. Man luas cuma. Oh. Kengken balian pengeng. Sing ada sing nyet blingen. Nyelek-nyelekan ngerakani lu. Yang kurang pendidik nyelek murah ini. Yang mau naik kengken. Hijau kan. Nah. Kengken munyen beli marah bedingah cang. Uli tuni cang oyong dini. Nyelek ang soma nyelek ang cang. Oh, panecang sing lapian nae tuh ang kalebli parisel-sel. Mawe nang cang sing lapan nae takon cang na. Kenapa ngeranang? Mawe nang cang sing yang lapan na apa cang ne usah apa barang diusah nih. Kene memene. Beli nak pemangga perso ke dokter. Beli orang anak normal nih. Kata nemene orang asing normal ke dokter. Oh nah mumpung ya cang orang asing normal ke dokter. Nah cang sing kengkeng. Apa sangat yasen cang dini. Panak cang sing ngelak. Somah apa sing demen kencang. Cenap cang ke magedi ulin ini. Kalau magedi. Magedi. Kemudian jadi apa ya cang? Magedi. Saya ulian cang sing lapanang sesai nendeng-deng beli. Adonan lagi cai ulian sing lapanang. Oi, ore mani mun sing nyampung pana pekadasang somahe. Nak mau beli yang jang ubada dong Obat apa? Pekadasang subuh ubad mau beli yang. Pangnya aja yang ngelapar si sentano mau beli yang ubad nih. Oke. Bener yang ubad apa? Apa? Kalpana, sing masih memanahan kok. Weh. Kalpana tuh buat bolenan ru. Wah sing yo. Kalpana tau. Kucing sing dawa basangnya gede gitu. Kalpana tuh buat bolenan. Bener. Oh bener jet tuh jen kalpana nah. Pamok kalpana kadena dong kalpana tuh nyak memana. Yo. Merasa anak ibu kebeli. Nangon ilo somah ini di alas nakotan. Kandi moni umur koneng lah madan seperti senano. Dire beli di jelek. Beli mudah lanang pejang. Dia jelok hati duduk. Bang beli jadi ke bulan. Maksud beli? Beli ke bulan lah ada beli. Beli. Bang, boleh ini yang ramang kebodongol kayak gitu. Bang, boleh. Awak lenteang di jalan saya nang rumah. Di ke dadong repot. Dadong membela kaum perempuan tahu kan lo? Tahu kan lo? Kawan, toh. Ya kan ke dadong reron milu membela cang. Bela. Kengken ya sang cang rumah. Ya menek tensinya bangko ya. Tuh nih raosang. Yang mana tensi yang beli, yang mana tensi kengken sing bangko. Tuh. Api kudia ngapi kengken ngawak suku madan makurana. Apa madan makurana? Nah tuh. Apa madan masomahan gitu. Ye nak makurana nartene. Makurana di majok keliang. Bang saja di petulian sama masomahan. Apa madan masomah? Masomah? Soalnya pasai angon rumah yang suku ngelasong ke bengalis song lenan. Oh madan masomahan. Oh tuh bisa aja beli raosang gitu. Kalau yo sing bisa. Ada awang? Yang langsung mana len pinalen. Oh tuh mata. Tuh kengken cang orang beli usah mana? Dong nih. Kapah prain. Kan kemudian biar pasang gede muntung lama sih song. Song kata, song lipis, song lindung, song bejulet. Apa artinya tuh?
Song kata song dindong song bejulet patuh artinya. Oke. Bolong. Ngale song api kengkenang song masih patut. Ah. Luangan to luangan masih apa sih kena ngale song. Nah jadi kene san kontung udiang ke Jogja kang. Api udiang api bekelosan pengraosan tuh. Pemukut masih dewek sing doang di madan bekong awin ngeraosan opan bekong men bekong udiang sing lapar tenang. Nah mirip konen mirip ada suecan itu sang yang dewasa. Pekerang ngiraga panu nasi jobli. Yani sing ada pesuecan itu ben manikuannya nawang. Yani suwa gina suwa darmu ini jalanan. Sudarma Yen padut menepet galing alisang aliang wasang. Padang melepang menani. Nanayan gitu dadong engken. Nya marang tiang alesan. Nah, dadong tetap nih. Makan kengken. Lo arti awak berdua-dua mendil kene nyonyo sing nge-BH bener tau. Mondo mau beli yang BH aja mau BH. Nanti aja sing tepuk dijawab jangan beli. Sing wae. Aduh, kene tresnan kurang dapur. Jangan Jawa Tunda liu di jalan nyonyo jangan perkosaan sih kan. Kengken. Mitran beli dijawab ngelah baju kutangan nih. Dong mitra dijawab baju kutang manu nih nu cap nih. Nu macam-macam adin nih, mekles talen nih. Nganggo kok keto. Aden tas yang mau baju kutang. Yen semua keto luas bener diganti. Nah, beli sih barang. Men beli sih ada sang barang. Beli cuma malu nung lisang teng bang-bang beli. Oh, mapan top Siap blang. beli makaluk ngipal matalu. Pakai to ando sang tiang jumana tiang kang lesang. Lawan majalah emel. Ambil ngale jukun mesti kate. Dong. Dan dong lan jangan ngale jukun deh dong. Dupang ya Nah. Kamu nah. Nana tu nasi janja cuma nang dia mau keluh. Kalau mana ngale jukun leh to. Apa nek urang Nyen sebenar demit men bekung apa pan bekung? demit apa orang dadong tuh. Weh, bang BK tuh pegat. Tawang bahaya menan pegat ini jin kancing. Ada kejadian. Dijauh. Jangan rumah sing idang beli kelano dalam pegat karet ini jin kancing. Oh, Pegat ini jin kancing. Begitu di tengah ana pegat jin kancing. Begitu Pedang naga bake kurane tebak kancing pulang rasa. Kalboren kalau senyap Ada sing mau BH. Jadi ceritanya men bekung alisang ke alas Magetan. Alas Magetan. Atene di alas Magetan kan song tuh dong. Alas bet. Oh, begitu dadong milu kamu. Nah dadong awasi. Kowe suatu dan tadi dong. Bekal jangan kumah kutang lupa. Jemah. Malu dini lagi mah bekal malu deh. Aduh. Nya. Men bekung luas je tadi kurang nempan bekung. Mulu luas adaan yo. Ngonen kulira. Pang singalan tengah ilan kalas. Kayu mah sampai Alisang. dadong ngaliang tiang tali deh tiang jangan lesang dong. Kiri ke laris. Men bekung alisang seliun Yo me apa Sudah niki angin pengumpo jiwa Artuk ipun Unuh pipis pangsito ipun suge dong. Enggen Aduh, cak seduk sajan basange. Iya Mau kedo ben bedak ya bebeh apa? Ye singkat mak maro. Gumi penganjan sanyo bro kene Kengkian menjadi pada dong. Itu ada depo dong pancoran dini. Si Jong ale dia laspet pancoran Bulakan sing ada. Sing ada bulaan di Jong ale Suwok kan sing ada dong.
Sing ado yen cah ado ngado Kang. Poncong. Nah, yang awak kan yang iya bos nya kene. Itu ngalen Jawa yang iya tuh. Dong. Ah, Ada lebongkak mesti ye po. lebongkak mesti iya. Aw. Wih. Ai. Dalam paren. Nana Kang Wang tuh minum mo. Nah, yang belum itu nah. Nah, iriko laris men bekung. Suwire bedah ipun minum ye ring lebongkak nih. Dong. Rias tuh. Adik jak ibu adik kene dong. Kengkeng tuh. Adik jak nyelek-nyelek apa yang udah dong. Dong. Kengkeng nih. Engken adik mat-mat dong pasangan dong. Dah. Engken dong. Nambah aduh ibu saja nanti dong. Engken. Kelejut pasangnya. Amar resort nari adik jak gede-gede nasa pasangan dong. Bo maju. Apa maju dia maju mana naseng kita maju adik jak ibu saja pasangan. Ada. Anu Nyi beleng nih. Apa melengang marah tipi tiang mem. Weh, kuliah minum ya lebongkak tuh bunyi beleng tau ah. Aduh, seng ada keco, dah dong yang lah lo kena. Nih alas Magetan Madur Gamo. Angkal dong ngawak ini di alas Momen kengken. Kumis sumpah petang kene mulai bomo. Orang nih mau pican itu petaro sangkal nih nyak beleng ke kene. Ono. Di gede-gede ana. Kang pasang no. Gede-gede ana pasang. Aduh. Dong. Ada dukat po dong. Yang ini mulai. Engken lo kecil dong. Nah kecokin boe. Dong. Dong bisa ngeliat mau keberen dong nusing bisa ngeliat aja nih. Dong. Ada apa tuh? Kecokin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10. Nak maketeng na dong. Irang yang Ada sing nyedang makecosan. Nah, makecok nih. Lari simen betul makecok. Makesian. Apa? Lekan ada jejak nih. Apa nih? Adi gede sendepot yang apa tuh dong? Jen. Tuh. Apa? Poleng mana dong? Kata tuh no. Kata apa gitu yang gedean nih? Kata nih gede godogan ada bro. Me. Aduh, Nih. adi tuh main nepung godongan gitu gedean. Alas madur kamu mulu gitu. Aduh, lana tahun dia mulai dong enggak. Mulai alepan begong Mas batang pasangan dong. pasangan dan gede. Ban begong. Adong nih. Kengkeng. Nak kengkeng rumah bener adong. Takon somai ya kengkeng tuh. Weh, kengkeng akan jadi ada kengkeng. Aduh bat. Aduh beli. Kengkeng emang kengkeng. Aduh ibu aden jamli. Saya nggak boleh sang, le. Apa pasang ibu? Kengkeng lah sang nih. Sor ngenar yele bongkar itu rialas. Ya kene pasang jamli. Mau benar ya kebongkar. Ah, beli. Saya masalah. Ini ratu gede kene. Weh, Ini ratu. Di supaya bulog yang dia. Somah dia ada dong. Jadi kene lekatnya ada dong ratu. Jadi kene lekatnya dong. Aduh, Adi benyol dewi dia kata lekat. Aduh, nyamun bunyi weh, panas. Nih. Wih. Ada pemimpin beli sengannya. Luas kalah sen. Sen
jalan. Ken panak yang Me panak ini. Kengken ada masuk itu. beli tepang ki ajane ane sing tiang mekenah na dua para rasnan tiang mulo dua kapen dewe beli lho ken beli Memang. mengkengken Ini mah bener kita kuala bingkasi lagi. Jelengkan tunggal penayaan ada ini. Yang saya mulai menaya jelek, kemudian mengatakan pada kodongan. Sudah kena. Wakil dan nama suku, kelap jangan kodongan. Nyai aja, jangan dikenal dari jauh. Wakil semua. beli yen tiang sing keto cara peminah beli ajane ane sing tiang melaksana ane madan sing rahayu nak mulut dua beli do ken cuma tiang kene yo kone pianak tiang godokan trimo tiang Sudah beli yang terima. Kengken yang ingin ini kengken jalan jadi sudah beli yang terima. Beli yang gelap, anak kodongan. Ini aja meke. Kau jadi banget kadang. mulut dua beli do ken beli tiang keto ane beli tiang mendewe tiang jane dong Nih bodane somani sing mensyukuri. Kan muntul yang pidano nasi coba ngelapana. Jangan nyi kengken begitu bodogan penyanyi kengken. nah kene jasan dong ya diaton godokan pianak tiange Benar. kopan yen nyen beburon nyen awang ben bidan ya kele pepinah yen nyak duwehan kaben manusa jaga piara tiang dong kengken jo kan penaden tiang Oke tuh. lan barang-barang lunasi coy Pican itu sang yang widi sekadi pinuna semang do sedio ngelapana. Kelap, Kene ya paico dumadane jelek ni nemuangane melas. nah do suko dumada suwe coy Melang-melang upo piro adek-adek lan lu pamuk. lan lunasi Nah, lamu ngomong boleh ke pondok aja pana ratu godogan pana men bekung. Pemirsa, nike ceritanya pan bekung jak men bekung tidak mensyukuri hidup di subane picang godogan panahnya kulian keto belanda sengang kali rago beling nampi ja ibu-ibu yang ragone beling ya sang rago nasi cow di merajan mang do ida betaro nyurianen tampok ke buto kalau apa ben ngale sundal bisa sundal lekat panae cara ni godogan noto godogan lekade angkalang ada cerita sang yang siwo Dewi Umo dang hamil dang rempini ya gajah liwat gajah mas okan Dewi Umo ane mas sang yang gano manu dewa berkepala gajah kilen men bekong pan bekong nepo godogan emplegang lekat nge napi ceritanya ngireng saksikan mangkin cerita yang ditiang reng alas magetan reng tengahing telaga makwe beburon kupu-kupu itemu lilengan rike sareng iwayan godogan ngireng saksikan reng TKP
Sayawati ipun paksi luruh palering sajroning kamar
Sarwo gumatak gumitip ipun melinap citereng tengahing telaga. Buka titik tos. Tarik bro. Iya, ini pasukan Godongan luar biasa. Kebagian buka titik jos. Iya, goyang itu bro. Ayo goyang itu bro. Ayo goyang itu bro. Buka titik sos. Peraris. Iwayan ulung-blek Iwayan Godongan sareng timpal-timpal goreng kelado ngemplak. Ayo pasukan semuanya, hormat kepada atasan, hormat senjata, gerak. Hormat komandan, siap laksanakan tugas. Iriko Raris Iwayan Godongan sareng timpal-timpalipun emplekan ngung kata dongkang ngurukang nyaman-nyamane panghidup sarai manusa. Impal-impal aya ado abar ai yang aro uli asu ibu ururi tahu angun agi harus osok iki erti di osok iki Riko Raris ipun sareng sami mesikat gigi. Weh, Godongan dan cicing. Adi timpale sikate diibole sikate. Ajan plek nyici. Oh, pang cari wayan godong. Oh, aduh yang ini nak. Oh. Pituipun boburon kewanten tingkah laksananipun cari manusia. Habis sosok iki baru Andi mandi pakai odol. Ada ya, nanti pakai odol ya. Pakai sabun. Osok. Andi yang bersih. Onceng. Yang bersih ya. Habis ebok harang hileman bersihkan pakai air.
udah bersih. Sekarang ake anduk. Osok-osok ake anduk. Udah selesai. Sekarang pergi ke sekolah. Nah, pasukan odogan gerak. Maris. Baris. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Dok Gung. Raris ipun melajah. Iwayan godogan nguruan timpal-timpalnya nih. Duaning kemajuan teknologi, iwayan godogan taler ngabo ape. Raris timpal-timpalnya nih makin. Ipun ngerering Google www.com. Awas salah pencet. Aduh, boleh nih. Asa bokep demon angkat uka. Sing adi. Lemblu nih sing adi. Anan berak iki. Tik Google. Iwayan godogan ngurukan timpal-timpalipun nih. Melajahin teknologi internet. Niko risantukan pituipun pianak berupa godogan kewanten laksananipun wantah manusa ipun wantah pianak men bekung pan bukung. Ni adana ape? Ani bohanyo, ani mule yang kalule nah mau boleh ani benemu ini nah di lagona nah muna ule Raris timpal-timpali wayan godogan sami ngalinipun risan tukang iwayan godogan wantah pianak men bekung. Ori sampun rawuh renyumanya nek geus menyajak memenipun tuaning sayang atas kelintang tegene wayan godogan. Raris menyajak memen bekung pianak wayan godogan. Aduh, Mas Mirah memene 24 karat jeneng. Paling memeng alih jeneng Nadija melali oleh kuning ning ya. Ya lime. Oh, melali. Mandija jeneng melali. Itu di lago Di Tlago Oh, benar begini kembang lebe kan dimuan jeneng. Mandidian jeneng melali kemuni. Aja impal-impal Timpal-timpale serotnya aja jeneng. Ongkang empegan ngung atak Potongkang meme melali ngajak timpal-timpal ngung godogan dongkang emplegan. Yen awak pangrahayu di bumi ini manusia ane mau tamoto ajak melali lale nggak di kau taman dong itu dona upa yang timpal aja emplegan yang nak nak yolos yang ngajak anuso piwi anuso yona ala menakan senin paling yang itu oh ya diatur ajak manusia melali selaksanaan ya sehingga cara manusia gitu. Oh nah oh ya popinah mek jenenge meme sing nombang kewala asane jam bingung
Me. Kengkian nih. Me. Kengkian. Abin yang me. Bolong. Kaki maben pokoknya truno maben bro. Yang nak ayang kene meme. Oh saja masih nak sayang kabeh rerang. Nah maben ya kone maben. Main nih. Duh Adi ngir bo nama ni meme. Me. Nyen ngencen kadang ceneng ngencen kerang. Abin min po me. Oh ben. Oh. Nah. Me. Makin ken sayang. Nyok me. Loh. Po aben ngonyo tak kok. Yang dot onyok me. Sing tadi runo menyonyo. Pakai nasi goreng. Woi, aduh meme. Kolon ni boy kodokan. Woi, amplas kan amah. Jangan saya nyangkut dengan mencia. Dong si dong nyangkut sini. Mau turun sini. Aduh, dah kita apa naik? Kemudian ada di mana? Kemudian ada di mana? Me. Engkeng. Adi ala apo me. Tuh bopang tawang jadi bekas nih. Apo nama apo me. Nah, oh mata apa kan nama hati kone? Batu panggil anak batu lah. Me. Do to pedingwan ning man kengken ning bagus. Adi itu apo de asang me. Nah anu ogas meleng yang cening sing itu. Nah iya beleng malu. Oh itu. Apa ya beleng pare lantas bang meme. Bakadol yo lantas ngelekadang. Hah? Ini batu reraman ngajak panaknya sebreng aja nih. Me. Yo nek man kengken. Adi le nang apo me. Mata keras-keras lah kan pana. Adi enya aro yang me. Bagus cai. Agus. Ayang. Bagus cai. Awang apo anya sara yang wodo. Hanya semara. Oh. Cara ci hanya semara. Oh. Api bagus kobahan ci masih dilah di kodokan. Kasih apa nodok nih. Yang lang nodok kan berarti apa nodok kan. Bagus sekarang anak kodokan. Api anu masih apa ora papan bodoh. Yang ngundung wae. Nah ada tuh pedingwaning pemekas jani kengken. Ceneng ini kengken kena he. Asalnya kesarat sen kena kalau bertemu ngajak meme kengken. Sedok bahasa sedok. Man kengken Gus. Apa ala ken yang. Bang ya galak pemekas sen meme. Yen meme sayang meme aduh sing dah dua tetelu mulut dua kabeh ning jeneng nih. Me ayang ken yang me. Yang apa ben meme ngelapan nak aukot jeneng noge. Me. Man kengken. Ani yang bau no me. Oh supo Truno jeneng Truno Nah, yang cingidong dewek Truno. Truno jasane yo ne beli. Subo Truno pianaan. Oh, Bang pesu buang ya. Awang. kengkene. Yang dot anten me. Titian berusaha beli aja repot bareng. Iya benar yang orang dewene Truno. Ya nakadot nganten Dot nganten. Kalian somat. Net nyenawang ya bo ngelak tunangan nyen. Oh gitu. Neng. Ya Truno nganten. Jeneng bo ngelak tunangan. Ing. Adi apa ya anten me. Upung cing kumut cingen. Dong nanang diajak cing anten apa tuh? Umpung apa boling yo. Yang wang. Nanti kita udah nganten ngajak nak wani. Neng, mak kesujate. Nyen tunangan jenenge. Dot dadi meme nawang. Man kengken. Yang orang dot anten sing gede me. Ngudiang pede apa wae nak liang jeneng meme mantu. Kewala bisa orang nyentuh. Meme ketemu liang makang jeneng. Kalau ni madan pantas penagih sini pengidian kira kamu. Kemudian laman sini pede. Dia ngawi
Betawi cepet kejan borok apa lagi. Oh. Nah. Yen basakan kena nyen. Benpo yang akon me diubahnya nyen yang orang nyen yang aja anten sing gede me Tiang pedik loba bisa jeneng orang nyento. anggap aliang yang ulanan Sanggup san. Anu dajan umahe. aing me Lo rumah. aing me Dangin umahe. Angin kekenaan. aing Ya walau dah mengenap-genap jendake di mandas ada ini yang MC ini ada tonyak ci. ingani yang nak bola uran ngayu tuh Oh ngerti ci. arti yang udah ngani ali uran nak len yang ali rawan ting me Mata to. Perawan ting tak Nak ya tuno resine jane perawan ting-ting tak ho. Yang takon yang sejati ini kena angin tanah. anggap aliang ya Sanggup nih. yang aja anggap aliang yang uranan idolas me aliang yang itu ada nalu di daun me ada nalu me Ida dia putri. Ida Raden Ngaloh dia putri daun. Halo dia putri dong budon. Ida. Kayaknya bapak juga nenek. adi apa iwang me yang ada adi apa iwang me Napa naik nganten Yang kumat jantung ini. we do keto. bang me adi apa bang bo adi Adi keto. apa lah Dong apa kau? We sayang. Kadang si Anos dan menyangkut lagi dari putri. Dong madang bapak bang kau perutnya. ada apa lah me aliang yang me dang me aliang yang ada nalu me Ya tadi pan meme gede kapen seneng. Lenang kapen ngida dua agung tak gini. Nyento ida dua agung putri dapuro. Sang murdaning jagat. Ana nyelam putih kang jagat itu. Dong ampok pun lagi jadi. Walaupun Karena sebinang manusia, sebinang beburung, awak merasa dari kodok yang beceng-beceng apa le? Yang itu dia putri tak kita. me lenang kini dono yang me sing idang aliang yang ada nalu bang me yang adi me Dan kemarin pembangkau, mati panang. kemarin pembangkau yang tenang. Ya. saya adi Oyong. yang kami tadi Oyong nen sayang. Lu pati yakin hati apa sengeden, tanpa dan babul. Pengahen cina yakin hati yakin. Li. Sesanan tiang dadi reramu atane. Jeleu lian piana meleu lian piana. Kapuri yo kone tiang nunas putrane dedewakung. Tiang lakar nunas. Yen dadi pan tiang lan barongin pejalan tiang beli. Men Sendiri bener patut ngetohan dengan. Yang sebinang manusia saja mama. Beli nak terima keken raos memang itu. Gelem malah bulan jama. Ini panah apa deh? Pas kada kotoran sejaman mati ketemu jadi. Kengken yang kena penaden tiangnya. Dibandingkan kapan yang tiang melapi anak mati, ngadenang sobat tiang. Tiang yang kena uliane tiang resnen piana mati tiang sing kengken beli. Tiang resnain piana. Yang depannya mati. Memang kemudian ada mati. Sing beli tiang nak resno kapan piana nah neng. Nah terus no urus sendirian itu. Kedo yang pengides jenenge. nah Mapan dengan kapan jeneng lagi mati. Nah memi lakar kepuri lunasan jeneng. Nah. Kewalo yang tadi pun memi tunas sijang meme cuma dumades namat pejalan meme. nah me ada apa idang me anak sing ada nalu yang kalingken udoy me yang tuturi alane me yen me Nandayan pakai tuh tunas sijang pejalan meme. bang do bapo ati diane Sejaman si bertepuk sebelah kanan. Dong awak bodoh ada nyangkut sebinang manusia. Beli tunas sijang masih pejalan. Nah, nasi tayo. Kan kemudian ngejalan pejati jadi bang bangkau ya.
Dok, kedok. Alah apa Tak ketemu namun-namunmu. Kuna si Cang menuju mamene sama jalan dari ngalian dewe cenderan ini. Oyongnya cuma dong lali kijau-kijaunya nah. Raris men godogan cangkil kepuri dau puro bacang nunas Raden Galuh. Yalah kanunas berani dong. Lautang yasan lagu tresno kenjele mana ulian pianak ada. Dong ngosang masih pianak yang cuma ngomong. Laut dan laut. Ya. Ya godogan. Nah, ini nawang mepikuling pangten kejadian godogan ukuran ngajak panak raja nah. Namun nah kawang dengke angon ukuran nah kenci. Namun nah. Itu, oh tawang satu aneh. Baca ngerti kurang cangnya je. Mengerti nyi? Nyi mengerti cerita ndo kodokan mencari cinta. Nggak dijaya Ada satuan Mas Busan main bekung papan bekung alesang kalas mau ngelapana godogan. Panakne kodokan. Jadi Paman beleng ya. bo bodruno ngale yorene kurnan Raden Galuh. Oh, panak raja dagine. Itu satu aneh. Oh, jadi kengken kali main bekung nunas Raden Galuh. Kengken kaden. Iya. Tapi nyi Mas Oh Saun. dia nggak dong mau dakon kengken kan nih jangan dakon yong ngai cerita. Nih lah. Jangan dakon kengken kan bangun. nih kengken kaden. Dadong kang ngorain kengken pejalan satuane. Oke. Oh, jadi pengnawang perbandingan nyi puncan beling jani kan biasa domain bekung godogan suk semange. Angkali jadi lahan kengken pemargina cerita yang makin ring puri dau. Oh, di deu jani. Nah, itu rakrian nepati cabang wijang ring dau puro. Saksikan ngiring ring KTP. Ah, TKP. PKP. Warwijo. Iya. Maka tabeng wijang. Dehe pura datangkan boleh. Iya. Benar kabel. Tuhan. Patih pesumpah. Kumis nih. Cara lele kumis. Mamuni. Pangbrek mungkin patih. Ih, si munyi-munyi ini. Oh, pang bangkem macam. Ketongan. Ya boleh nung. Turun nadanya nak harus dem. Nying. Cara mencret. Yang kan maksudnya nih. Kalau kode dong, kode dong. Bungu teh mencaker. Cai jadi pate kumis kedenang kumis. Seksi perlengkapannya kini cang banget dah. Nah Kang Wang. Aduh, Iya, kamu. Ini sih jemot adanya nih. kumis ini bayang. Awan. Ah, Liwat. punya. Dobong wijang dau puri. Tapang widang. Taup. Abi asma pade. Bulunya menjelap ya kekodohan. Dobong wijang dau puri. Tapang widang. Taup. Puri. Rokrian wakung durupuan. Rakrian agung nerepe. Nih. Makin panjang dari itu anak yang kusing sampai pada. Udah dedek panjang. Apa orang satu? Makin panjang dari itu anak yang kusing sampai pada.
Makin banyak deh. Anu, nah, Ring itu anaknya aku. ring kita anak aku. Sing ado nyamin pada. Sing ada nyaman pada. Untogen. Untukan. Ah. Si sing untung. Wah, sing misi muntukan. Banyak pekerjaan. Banyak ibu ja. Surya. Mesuya. Surya. Mulia wicaksana nih udah ngambil jagat. Merdeka. Adik kamu lah aku. Mulian kewicaksanaan itu ngambil jagat. Ulian kui cakan itu ngambil cakan. Nih. Adik kita. Bulu ni menjelap ke kolongan ni. Senya kita cipatnya kumis gede-gede. Dekah. Pangenge. Ceken. Dekah. Tetangga. Dari asma bulanan.